Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. Re tlo bolela ka Mnakwethu, re bolela ka mosadi o ba re mitsang gore ke Mamchunu o ileng gore o ba ratana le Condanisa. Gomme o boletse gore Condanisa sebisi ke motho e leng gore o ba tlwaetse go phela ka digigi, ke motho a go opela ntle le mo a gona le mmereko e leng gore o a bereka, a gona le tšhelete e leng gore e a tsena ka gae. Jwale ke Condanisa o ba ratana le basadi ba ba ka ba gomme ga fetša mo gana le tšhelete. Mamchunu o tlhalositše gore o leboga show ya Mnakwethu le Baba Mseleko ge ile gore ba mmontšhitše dilo tše e leng gore yena ba se sa di bone, o ba lebeletše dilo ka leišo le lengwe le gore o swanetše gore a hlomphe Condanisa a mošale ka a phele a ne le yena a mo thuše mola le mola mo e leng gore o hloka thušo gona. Mara mafelong o kgonne go bona gore Condanisa o phela ile o opela dilo tša bona, ba phela ba ile digiging ga le mo gora gore o tsenela tša mohlomongwe o tsenela tša thobalano le basadi ba bangwe, ka ga ile gore o feleleditše e le gore o tla le mosadi o e leng Condanisa o tla le mosadi o a bitšiwang Samantha. Mamchunu a mo dumela. Samantha ge a fetša a ratana le motho o mongwe and then Condanisa a bolela gore ngwana o la o bona o ka re a se wa gagwe wa motho e leng gore o ratana le Samantha, o ba ratana le Samantha. And after Mamchunu a botša Condanisa gore ka gobane go na le kgaribele e leng gore o ratana le lona ena a zanga wa bontšha ka lona e leng Mashozi Mazibuko, wa be o sa bontšhe gore o na le mosadi o mongwe ka gobane o ne le ngwana le yena. Gomme Condanisa a bona gore o tlo mo tšweletša a tšweletša gore o gona mosadi a gagwe. Ge a fetše mo tšweletša ke ge mosadi ola a kwatile e lego Samantha gore yena ga a nyako gore ka kwa go be le mosadi o mongwe e leng gore kwa boraro bona ba tlono ba le ba babedi ya felela gona moo. Jwale ke re Samantha ge a gana gore ola a ka ba le mosadi a boraro mola e le gore yena e bile mosadi a bobedi, o gana eng ka gobane yena Mamchunu mo dumetše gore a tle e be mosadi a bobedi. And Mamchunu re yena o kwešiša Isithembu, o tšwa ka gare ga Isithembu ga ana bothata le Isithembu. Isithembu se no nyaka tšhelete, hlompho, go ikemela. Mosadi swanetše a ikemele a be le tšhelete ya gagwe, monna o swanetše gore a be le tšhelete ya gagwe. So and monna a se ke be a rata basadi ge go le ka mokgwa dilo di ka senyege go ya le ka mokgwa e leng gore yena o se kwešiša ka gona. Monna a tshwanela go rata basadi, ga tlile ratana le basadi ba bararo ba introduce o felela gona mo go sana le gore o rata basadi ba bangwe. Fele ke re jwa mara wa bolela mara a ke kwešiše ka gobane ga a šetše a ratana le mosadi o mongwe gore ko go rata basadi a ya go ya ka o mongwe a re o tlo mo introduce ka gae ke go rata basadi. A kere for nna ko go rata basadi ka ge ile gore o tlo tla le o mongwe o tlo mo introduce. So ga gona le gore motho ba re wa motho wa Isithembu a se ke be a rata basadi, a ke tsebe e le gore mohlomong a ke se kwešiše. So Condanisa o sentše ka gore yena a ratana le cousin ya Samantha ge a fetša a prekiša Kgaribela be e bolela gore Condanisa ga a mo hlokomele ka selo ene o ba bontšha a šokiša gore ba bontšha gore wa te tshokolela. Condanisa gore be a bapala ka le Kgaribela la bo Samantha. So Samantha le yena a napa re ai nna tše nka se di kgone ke no bona gore ke no boela morago ke se ka ba ka hlokena le kamano le Condanisa. So Mamchunu re yena o tšwetše pele ka bophelo ebile o sa tšwela pele ka go bereka mo go a re ke eng o sa tšwela pele ka go bereka mo go construction e la ke lebetše gore ke eng ya transport. And then ebile wa studisha o dira degree ka ya teaching or o kgaogane le yena Condanisa o na le bana ba babedi, bana ba gagwe ba private school. And then dikoloi tša gagwe rile ga di reka dingwediša ka maina ka bobuti ya gagwe. Mohlomongwe o ba tšhabe gore ge a divorce le Condanisa dikoloi tšela di tla tle Condanisa o tla tla kgwetša di-shares mola go dikoloi tša gagwe mola e le gore Condanisa ke motho e leng gore o iperekela ka music fela ga nyake mošomo mongwe. Mara ge le ba faze yo ba tswele. So gore Condanisa o lositše mosadi e leng gore o ba mo rata, mosadi e leng gore o ba mo tshepile, mosadi e leng gore o ba mo tšeela advantage ya gore o dutše le yena mengwaga mentši le ga a ka ratana le batho
yena o tlo no dula ka gobane o kwešiša culture bona gore ke e jwang a go a swanela gore o hlale monna gago. Unfortunately Mamquni o ile rile ke lapile a ke sa tlo gona a botša cousin ya Samantha gore hamba juba ba ye go dirang phambili ke jona tšeo. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Ta-da.